am so excited to introduce one of the gems of Camarines Sur, rising from the east, Garchitorena. Traveling a 4-hour drive from Naga City, you'll reach a lavish and flourishing coastal town. With over 30,000 population, Garchitorena paved its way to a wide range of progress and developments. Come with me and be acquainted with Garchitorena Kaito, asin Ngunyan. Pagsalingoy, ano Kaito ang Garchitorena? Dati, ang Garchitorena, San Miguel and Barrio, kang Karamuan. Naging iniyong kuya, Garchitorena, kang garo 1949 na naging Garchitorena in honor of Don Mariano Garchitorena. Kamang panahon, ang inabutan ko din, ang biyahe patamban, yan pa sa Kuyan, ang agi, ang katig, pasan pa ang pasahero, mayo pang sasakyan, mayong padyak, mayong bisikleta, mayo ni ano, na nagdalagan sa tinampo. Kuyan, parang road pangani. Ang nabutan ko ito digdi, nag-igdi ako sa Garchitorena First Year High School. Ang nabutan ko ang munisipyo, nagre-rent sa nasinda sa harong ni Solomon. Pag-uswag, Garchitorena sa presenteng panahon. Kung nag-improve na ang bagatan, umiro, tinampo, kuyana, umipito na, nakalusot na panaga, dahil nalimbiyahe sa dagat, tapos makusugon ang dagat, masakit na marikito, biyahe yan. Iba naman yung kuyan, may center, may hospital na. Pwede naman, kung gusto naman magkaroon yung video, lain man sa pag-oral daw ng katano, iba naman bigyan nga ako po sa ito naman magiging ko yan, kanan. Tapos Lilia Lopez Biliti, dating arong Indeed, not just a livable paradise, but also perfect for an adventurous souls. A Pacific-facing tourist destination, you will experience nature in its purest form. On the mountain by the sea, and a ridge to reef activities, Cabao Hills. Overlooking is always overwhelming. While when hiking season is over, go underwater. Travels like this should be part of your bucket list. Amigo, amiga, cheers and see you here in Garchitorena.